Reka tugusuhuze rero wowe ukunda gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Josata TV, twizere ko umeze neza cyane, natwe tumeze neza. Turaje rero kugira ngo tuganire, tugirane ikiganiro kigiye kwibanda cyane ku kiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique. Ni ikiganiro ubwo umunyamakuru wa Jeune Afrique yagendaga abaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibibazo bigiye bitandukanye, ahanini byibanze ku mutekano muke uri kuboneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amuganiriza ndetse kuri Afurika yunze ubumwe. Hari ibyo baganiriyeho ndetse kandi hari n'ibibazo yamubajije kuri Felix Tshisekedi. Ibyo nibyo tugiye kuba twakuramburira muri iki kiganiro cyacu. Dutangira ikiganiro rero cyacu mu gihe umwuka ukomeje kutamera neza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bitewe n'ibirego leta ya Kongo ishinja u Rwanda by'uko arirwo rugira uruhare mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, nubwo u Rwanda rwo rubihakana cyangwa se rutahwemye kuvuga ko nta hantu ibyo bibazo cyangwa se ibyo birego byose nta shingiro bifite. Rero mu kiganiro cyihariye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique, ni ikiganiro cyagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ibirego by'uko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ko u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano, ndetse banaganiriye no kuri Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yatangiye amubaza waba waranyuzwe n'imyanzuro y'inama ihuje imiryango y'uturere iherutse kubera i Dar es Salaam, hanyuma se waba utekereza ko guhagarika imirwano byasabwe n'abakuru b'ibihugu bizashyira cyangwa se bizashyirwa mu bikorwa? Perezida Paul Kagame yamusubiza ati kunyurwa yego. Abitabiriye inama barebaga ahazaza, bemeranya ko ku ngingo zitanga icyizere. Ubu rero icyo twareba ni uburyo imyanzuro ishyirwa mu bikorwa, by'umwihariko n'uruhande rwa Kongo, cyane ko arirwo rurebwa cyane. Kuri iyi ngingo nta mpamvu n'imwe yasobanura kutitabira inama mu buryo bw'imbonankubone kwa Perezida wa Kongo. Ijoro ryabanje yari yahisemo kujya muri Chad gusaba ubufasha bwa gisirikare mbere yo kwitabira inama akoresheje ikoranabuhanga. Ibyo bisobanuye imigambi ye. Kuri we igisubizo ni intambara, mu gihe abandi bashaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Abo umunyamakuru wundi yamubaje ngo inama ya Dar es Salaam yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23, ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko havaho ingamba zanyu z'ubwirinzi ndetse mukanacyura ingabo zanyu. Bivuze ko byemeje ko ingabo zanyu ziri muri Kongo? Hanyuma Perezida aramusubiza ngo ibi bireba hanini Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo bireba u Rwanda. Ikibazo kireba Kongo, niho gikomoka, ni naho kiri. Ku bitureba birumvikana ko hari ibitureba, kandi uruhare rwacu tuzarukora nk'uko bigombwa. Tumaze imyaka 30 dufite aho duhuriye n'iki kibazo. Kuva ikibazo ubwacyo cyabaho, murabizi, muza amateka yose, si ngombwa ko nyasubiramo. Twagiranye amasezerano arenga 5 na guverinoma ya Kongo kuva muri 2007, ariko ntiyigeze yubahirizwa n'iki gihugu. Umutwe ufite ingengabitekerezo ya genocide uracyahari. Dukwiriye gukomeza guceceka ntitugire icyo dukora. Kwitirira u Rwanda ikibazo ni uguhisha ukuri kw'ibintu no gushaka guhindura amateka. Uwakorewe icyaha agahinduka umunyacyaha. Hanyuma rero hari uguhuzagurika no kutavugisha ukuri kw'ibihugu nk'Ububiligi bifite uruhare mu mateka y'iki kibazo. Guverinoma ya Kongo yahaye akazi abacanshuro nk'uko mwese mubizi. Baturutse hehe? Ni i Burayi. Waba warigeze se wumva igihugu na kimwe cy'i Burayi cyamagana igifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe wakumva, ariko bakomeza gusubiramo ko byose ari amakosa y'u Rwanda. Umunyamakuru n'ubundi yongeye kubaza Perezida Paul Kagame amubaza ngo haba hari ibyago ko aya makimbirane yakwira mu karere kose nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje izo mpungenge ubwo yavugaga kuri iyi ngingo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aramusubiza ngo ntabwo watinya umuriro kandi uri gukomeza kuwenyegeza. Icyo twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Kongo ni umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Nibo batumye ibintu bigera aho bigeze, bahembera intambara, banavuga ko bazakuraho guverinoma y'u Rwanda. Bo Abarundi n'abayobozi ba Kongo nibo bashaka gukwiza aya makimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politiki zitubaka. Ntabwo bumva ko nubangamira abantu bazashaka kwirwanaho. Mu by'ukuri ntabwo nzi icyo ibi bihugu bibiri bishaka kugeraho, ariko ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakwiriye guhaguruka bagakemura ibibazo bya nyabyo. Hano n'ubundi umunyamakuru yabajije ngo
ikiri ukuri ni uko u Rwanda rufitiye impuhwe M23 kandi rushyigikira uyu mutwe. Kubera iki? Hanyuma Perezida Paul Kagame yamusubije ngo mbere na mbere mfitiye impuhwe u Rwanda, igihugu cyanjye kisanga muri ibi bibazo biterwa n'abaturanyi badashyira mu gaciro n'abandi bantu bateza umurindi amakimbirane bibereye kure. Naba mfitiye impuhwe M23? Yego, shingiye ku bihamya n'ibimenyetso. Uyu mutwe urengera abantu benshi. Bamaze igihe bacunaguzwa, bicwa, bameneshejwe bakaba impunzi. Dufite ibihumbi by'impunzi zatanga ubuhamya bw'ibyo. Niba aba bantu bagirirwa nabi, ni uko bafitanye isano n'u Rwanda. Abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi, barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo. Ni amateka y'ubukoloni no gukata imipaka. Iyi politike mbi yazanywe na guverinoma ya Kongo igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku nkomoko yabo. Hanyuma ni ukubera iki ntagirira impuhwe abo bantu? Mwahitamo ko nifatanya na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi w'ikibazo? Kubwo abajenosideri FDLR se? Kubwa Wazalendo yashyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko? Cyangwa se kubw'ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira bagenzi babo b'abanyekongo mu mugambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abo bantu? Ikibazo nk'iki cyabayeho 2012 na 2013. Kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari? Kuki kitakemuwe kare kose? Ibi ni byo bibazo byo kwibaza. Ibyo byari ibisubizo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aherezaga umunyamakuru wa Jeune Afrique. Umunyamakuru n'ubundi yaramubaje ngo niba M23 igizwe n'abanyekongo, kubera iki mutareka ngo abanyekongo bikemurire iki kibazo? Hanyuma Perezida aramubwira ngo ubajije ikibazo cyiza, ariko ni ahabo kugira ngo bagisubize. Kubera iki baremye iki kibazo? Kandi kubera iki bagikomeje kurusha uko cyahoze? Cyangwa se kubera iki kibazo bagikomeje kurusha uko cyahoze? Ikindi kibazo ni FDLR. Kubera iki kintu kigamije inabi kikiriho? Kandi se kubera iki kigikoreshwa mu kurwanya u Rwanda? Aba bantu baramutse bacecetse ntibagaruke mu Rwanda kuturwanya, ntabwo nahangayika. Abanyekongo nta kibazo bagira cyo kubana n'aba bantu bakoze ibyo bakoreye mu gihugu cyabo. Ariko ntabwo nakwemera ko aba bantu nk'aba bakoreshwa na leta ya Kongo mu gihe Loni irebera. Dufite inshingano zo kwiyitaho abanyarwanda barababaye bihagije. Umunyamakuru n'ubundi yamubaje ngo ese ikibazo cya FDL ntikiri gukemurirwa muri ibi bitero biri gukorwa? Perezida ahita amusubiza ati oya, FDL baracyahari, bamwe barahunze, abandi berekeje mu majyepfo aho bari kwisuganyiriza, abandi bakurikiye ingabo z'u Burundi bava i Goma bajya i Bukavu. Umunyamakuru n'ubundi aramubaza ngo FDL yaba ikiri ikibazo ku Rwanda? Perezida ahita amusubiza ati yego rwose. Kuba bishidikanyaho ndabamenyesha ko Loni ifite imirundo ya raporo n'ibimenyetso bigaragaza ko bakiriho. Baracyafite ya ngengabitekerezo kandi baracyarota kugaruka mu Rwanda bagasubiramo ibyo bakoze mu 1994. Bungukiye mu cyuho cy'imiyoborere mu burasirazuba bwa Kongo babayo. Ndibuka ikiganiro nagiranye na Perezida Tshisekedi kuri iyi ngingo, yavuze ko FDL iri mu myumvire. Namubajije niba azi ko muri icyo gice cy'igihugu cye aba bantu bahagenzura, bakusanya imisoro, bagacukura amabuye y'agaciro, bahinga, kandi ko bahifashisha nk'ikigo baturukamo batera u Rwanda. Mu Gushyingo 2019 itsinda rya FDL ryinjiye mu majyaruguru y'u Rwanda riturutse muri Kongo, ryishe abasivile mbere yo gusubirayo. Mu 2022 barashe ku butaka bwacu inshuro 3 bakoresheje imbunda ziremereye batejwe n'ingabo za Kongo. Izi ni ingero. Umunyamakuru wa Jeune Afrique n'ubundi yabajije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aramubaza ngo M23 na AFC bifite abanyamuryango bafite gahunda ya politike igaragara, gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Yaramubajije ngo M23 na AFC bifite abanyamuryango bafite gahunda ya politike yo gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi, ushyigikiye iyihe ntego? Noneho Perezida amubwira ati nshobora kumva icyo bari kugaragaza.
dufitanye ikibazo na leta ya Kongo mu by'ukuri itaratowe haba ku nshuro ya mbere n'iya kabiri, kandi ifite gusa umugambi wo gutoteza abaturage, guteza akavuyo kurushaho no kwigwizaho byose. Imitungo yose muri iki gihugu itwarwa n'itsinda rito ry'abantu ridatwara byose gusa, ahubwo rinarwanya abandi baturage basigaye miliyoni mirongo z'abaturage. Uko bimeze umuntu nahaguruka akabirwanya kubera iki nabigiraho ikibazo? Abantu bo muri Kongo basaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, baharanira icyiza, bakanenga abari ku butegetsi, bakibaza uko bagiyeho niba bakwiye kubugumaho. Nubwo uyu mutwe uri mu kuri ntabwo bindeba ku buryo navuga ko nywushyigikiye kandi sinanabasunikira gukora impinduka uko baba bafite impamvu kose. Hanyuma umunyamakuru n'ubundi yahise abaza perezida wa Angola João Lourenço, usanga ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yari yateguye inama ibahuza wowe na perezida Felix Tshisekedi mu Kuboza i Rwanda. Perezida wa perezida wa Kongo yayigiyeyo, ariko wowe ntiwagiyeyo kubera iki? Perezida aramusubije ati kubera impamvu nakubwiye, sinjya gusuhuzanya no gufata amafoto. Twagombaga guhurira i Rwanda tugasinya amasezerano yari yateguwe n'abaminisitiri bacu n'abatekinisiye, ntabwo twari tugiye kuganira. Ayo masezerano rero ntabwo yumvikanyweho kubera ko Kinshasa yanze gushyiramo ibibazo by'ingenzi byakabaye biri no mu nshingano zayo. Umunyamakuru n'ubundi yamubaje ngo ibitero bya M23 mu mujyi wa Goma byahitanye abarenga 3,000, haba hari uruhare rw'u Rwanda muri ibyo? Perezida aramusubiza ati nta na rumwe, ingamba twashyizeho ni ubwirinzi gusa. Ku rundi ruhande umubare munini w'abahitamwe n'imirwano bari abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanyaga ku rugamba. Umubare w'abasivili baguye mu ntambara ubarirwa muri 500. Nk'ibisanzwe ahantu hose hari amakimbirane ku bw'ibyago abasivili bisanga bagizweho ingaruka, ariko biragora kumenya nta gushidikanya uwagize uruhare muri izo mpfu. Hanyuma kuki mwashaka kugereka ku bandi, ku Rwanda cyangwa undi wese, icyaha cyo kwica abari bahanganye? Umunyamakuru ubundi yahise amubaza ngo kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifatwa nk'ukuri kudashidikanywaho n'umuryango w'abibumbye ndetse na hafi ya bose mu bafatanyabikorwa banyu barimo n'Ubushinwa. Bose basaba ko izi ngabo zivayo, u Rwanda rwaba rwarahejwe ku rwego mpuzamahanga. Perezida yahise amusubiza ati ruhezwa mu biki? Kubera izihe mpamvu? Ntabwo mbitekereza. Nibyo bifatwa nkaho nta shiti ingabo z'u Rwanda ziriyo, ariko FDLR riteye inkeke ku mutekano w'u Rwanda, rutewe inkeke n'abacanshuro hamwe n'ubushotoranyi bukorwa na Felix Tshisekedi n'u Burundi ku Karubanda, nabyo birigaragaza. Aba bantu batunenga birengagije ibitubangamiye bari he mu myaka 30 ishize ngo bakemure ikibazo? Bakoraga iki ngo babuze guverinoma ya Kongo gukomeza gucunaguza abaturage bayo no gukoresha abarwanyi bakoze jenoside mu kwibasira u Rwanda? Hanyuma umunyamakuru wa Jeune Afrique n'ubundi yahise abaza perezida ati ibihugu by'Ububirigi, Ubwongereza n'Ubudage byavuze ku guhagarika inkunga bigenera u Rwanda ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano, mwabasubiza iki? Umukuru w'igihugu Paul Kagame yahise amusubiza ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo, nk'Ababirigi, Abadage bahoze ari abakoloni, bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye. Barumva bantera ubwoba? Byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibimbangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Twanyuze mu bihe bigoye muri 1994, ibyo bihe byaradukomereye. Icyo nababwira rero kiroroshye, ni ya nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 muri 2024. Mbere yo kumwica, abicanyi bamusabye guhitamo urupfu yifuza. Igisubizo cye yabaciriye mu maso. Aha umunyamakuru n'ubundi yahise abaza perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwa Biden bwakunze gutunga agatoki u Rwanda ku bufasha ruha M23. Ubutegetsi bwa Trump mubona buzagira imyitwarire itandukanye kuri mwe? Umukuru w'igihugu Paul Kagame yahise amusubiza ati ntabwo mbizi, nubwo nizeye ko umunsi umwe umuntu azabona ibintu uko biri. Ahari ubuyobozi bwa Trump buzabibona uko. Niteze ko ibintu byinshi bizahinduka ugereranyije n'ubuyobozi bucyuye igihe n'uburiho, kandi ibyinshi bigahinduka byiza, harimo n'ibitureba.
N'ubundi umunyamakuru yahise abaza perezida ati ni gute Afurika ikwiriye kwitwara nyuma y'ihagarikwa ry'inkunga za Amerika no gusesa ikigo cyayitangaga cya USAID. Hanyuma perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahise amusubiza ati hari urugendo rwo gusuzuma no gusesa mu nzego zitandukanye no mu bigo. Impamvu zabyo zarasobanuwe kandi zirumvikana. Muzi aho mpagaze ku bijyanye n'inkunga, nabisobanuye igihe kinini, ariko tugomba kwemera ko aya mafaranga yatangwaga akanyerezwa agakoreshwa n'abantu mu nyungu zabo. Iyo inkunga igeze mu gihugu zigabanwa hagati y'abazitanga n'abari ku butegetsi, nke cyane nizo zigera ku bazikeneye. Ntidukeneye inkunga rero zidakemura ibibazo mu buryo burambye, dukeneye inkunga zifasha abantu kwiteza imbere. Hanyuma umunyamakuru n'ubundi yahise amubaza ngo amavugurura mu buryo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yari umushinga mwashyizemo imbaraga mu myaka 5 ariko ntabwo yatanze umusaruro. Amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yari umushinga mwashyizemo imbaraga mu myaka 5 ariko ntabwo yatanze umusaruro. Ni intege nke zabayeho ku ruhande rw'abakuru b'ibihugu. Hano Paul Kagame yahise amusubiza ati cyane rwose nitwe bireba, natoranyije kugira ngo nyobore ayo mavugurura, mpuriza hamwe itsinda ry'inzobere hanyuma dushyikiriza abakuru b'ibihugu amavugurura akenewe mu nzego zose. Twemeranyije ku by'ingenzi. Mu gihe cyo gushyira mu bikorwa nibwo ibibazo byatangiye kugaragara. Abari bateraniye mu nama babyemeye, batangiye gukora mu buryo butandukanye n'ubwemeranyijwe. None ninde wo kubibazwa utari twe ubwacu? Hari ikintu kitari cyo kuri twe Abanyafurika kandi rwose dukwiriye kubyemera tudaciye ku ruhande. Ntibikwiriye kwemera ikintu ko uzagishyira mu bikorwa hanyuma ngo hakorwe ibinyuranye, hanyuma ibi bikisubiramo inshuro zitabarika bigakorwa n'abantu bamwe. Ntabwo nzi uko byakemuka ariko ni ikibazo gikomeye. Hanyuma hano umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje abaza perezida ati ni iki mwiteze kuri manda ya perezida Lorenzo ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Hano perezida yamusubije ati ntekereza ko azagerageza gukora ibishoboka byose kandi mwifurije amahirwe masa. Niteze ibyiza kugeza igihe hagaragaye ibinyuranye n'ibyo. Uko azakorana natwe nuko tuzamushyigikira. Hanyuma rero ibyo nakugezagaho byari ibibazo byabazwaga n'umunyamakuru wa Jeune Afrique ubwo yagiranye ikiganiro na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari ku munsi w'ejo. Ibi twaba ari byo twakugezagaho muri update yacu. Reka nkurarikire izindi update zigiye kuza gukurikiraho mu kanya. Twizere ko urakomeza kubana natwe. Utarakora subscribe nayo yayikore kugira ngo dukomeze kubaka umuryango wa Joe Sataya.